Guys, welcome sa kuha nga channel. So karon guys, nana po ko'y bago nga tutorial. Itudlo na ko niyo unsaon pagbuhat og YouTube channel. So daghang nag-request na ko ani. So, sayo na kayo ni guys. Para nis mga katubtong mga bago nga mag-vlog ba. So sugdan na to ni guys. Intro sa ta guys. Mag-open lang tag Chrome guys. I-click lang diani guys kining murag profile guys. Kay na profile. Click diha. I-click ni siyang profile na to guys. Dili sa ubos guys, naani siya add account to device. So click na to diha guys. Kini guys. Add account to device. Huwag mag-alala, ipikit ang mata. Nag-checking information na guys. So, waiting lang tagamay guys. Yani guys. Email or phone. So, create tag account. Yani guys. Yani create account. Click lang nato diha guys. For myself ta guys. Yani guys, first name. Butang lang nyo guys, first name. Sample guys, Marlon. Marlon. Na first name. Last name, Garcia. Huwag mag-alala. Next lang guys. Diyan guys, birth date. Month, sample na to guys, January. Day to year. Puta to 2000. So bata pang Marlon 2021 pa edad. Click na ni gender guys, male. Click na to guys. Ani guys, butang na to password guys. Na guys, timan na to na guys. Na dire guys, Google number kuwal ni guys, skip lang ni diani guys. Marlon Garcia. So ano guys, screenshot na nato guys para di na to ni malimtan guys. So atol ning next dire guys. Ya basa-basa tagamay dire guys ni atol ning agree dire guys. Ipikit ang mata. So okay na guys, napunta na guys, MG77. So adto na ta guys sa YouTube guys. Dire guys, mag-open lang tag YouTube guys. Ato lang tong pangitaon guys, atong MG77. Click na to dire babaw guys, may profile. Na-click to ning profile guys. Dire dapit sa ubos guys. Dara guys, Marlon Garcia, click na to ni guys. Na guys, nana mo channel guys nya. Ari lang ta dire guys, i-click na tong kanang profile sa babaw. I-click lang ning your channel guys. Na i-click lang ning edit channel guys. Na i-click di aring description. Na tas on to ni guys dire. Tas on sample for this video. For this content. Ano na siya guys, sample. Butang niya tas ala nyo guys.
So okay lang guys kung mahuman guys. Kana mga idea lang ninyo guys ba. Ya back tayo guys. Pikit ang mata. So i-click lang di aring create guys. Na bantay mo guys na si upload a video, create a short, go to live. So diha na mo guys makasugod na mo og mga pag-upload og video, mag-create mo og short, mag-live mo. So mao na siya guys, na natay channel. So dinhi lang ng video guys, ay kalimot og subscribe ug like para sad maganahan sa kog buhat og mga video pa puhon. So salamat sa pagtan-aw. Bye-bye.